Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Already hosted about 4 G20 meetings, and of course the summit is the last one, which will be hosted in November. Meyara wa Johannesburg o re tsohle di tla be di le motjheng nakong ya seboka sa G20 ka Pudungwana. The bigger chrome industry must be here because we're the biggest chrome miner in the world. Letona la diminerale Gwede Mantashe le re chrome le mashala ke diminerale tsa bohlokwa ka ho fetisisa Afrika Borwa. This app allows teachers to simply take their cell phones, scan exam papers that have been handwritten by students, and it marks them with feedback that looks like a teacher was working on this paper. Batjha ba Afrika Borwa ba sibulutse app ya ho tshwaya dipampiri tsa ditlhahlobo. Moedumela o amoetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 le o lehae punya matsoho ke na le Mphotime. Meyara wa Johannesburg Dada Morero o re tsohle di tla be di lokile masepaleng wa hae nakong ya seboka sa G20 se tla tshwarwa ka kgwedi ya Pudungwana. Mopresidente Cyril Ramaphosa o netefaleditse dinaha tsa Afrika hore Afrika Borwa e tla beha ntlafatso ya Afrika ka sehlohlolong sebokeng sena. Ho putlama ha meralo ya motheo Johannesburg e bile taba kgolo nakong ena eo Afrika Borwa e lokisetsang seboka sa G20 tlasa mokotaba o reng Solidarity, Equality and Sustainability. Pejana selemong sena, Mopresidente Ramaphosa o ile a thea sehlopha sa tshebetso ho lokisa maemo a ditjhelete, tsamaiso le meralo ya motheo masepaleng wa Johannesburg. We've already hosted about 4 G20 meetings, and of course the summit is the last one, which will be hosted in November. We believe Johannesburg has the capacity to host that meeting. Morero o ne a le Jabulane Soweto ka jeno mme baahi ba bolela ha ba ka thabela hore ho se le tshitiso phanong ya ditshebeletso. Got elderly people in the street. They are so sick. Some are chronic. They've got chronic diseases, and you can imagine if the sewer is adding to their life. We were really at a risk of losing our lives. We are very much impressed as neighbors. They are attending to this matter. Now, inkile nako etelle ene evile lositse ba makelwane, as I've mentioned earlier, or makelwane was trapped kama hara gantlo asa khono go tswa because of the sewer it is around the land. Morero o re mehato ya ho potlakisa phano ya ditshebeletso e tla tswela pele. Letona la diminerale Gwede Mantashe le re chrome le mashala ke diminerale tsa bohlokwa ka ho fetisisa Afrika Borwa. Le re morafo o mong le o mong wa bohlokwa ka ha o ka ho fela ha yona ena le kabelo theoeng ha mesebetsi. Mantashe o buile sena nakong ya ditherisano tsa G20 Johannesburg. Resources countries face a predicament where they not only export minerals in raw form, but they equally export the jobs and profits. That ought to accrue to them, consequently perpetuating poverty and inequality. We're a friend of China, we're a big friend of China, and we're criticized for that. Why are we friendly to China? It's the biggest trading partner of South Africa, but we want a discussion with China. They can build a bigger chrome industry than us when we mine chrome. The bigger chrome industry must be here because we're the biggest chrome miner in the world. Ratela pele, Mopresidente Cyril Ramaphosa o ile a tshepisa hore lekala la naha la botjhotjhisi le tla potlakisa dinyewe tse hlokolosi tse malebana le tshusumetso e bolotsana diqetong tsa mmuso le hore dikgothaletso tsa Komishini ya Mahlodi Zondo di tla kengwa tshebetsong. Kantoro ya Mopresidente e phatlaladitse mokgahlelo o mong hape wa dikgothaletso tsa komishini. Raporoto ena e phatlaladitswe maobane e bontsha katleho meralo ya Mopresidente ho arabela dikgothaletso tsa Komishini ya Zondo. Ho tla fihla ha jwale mehato e seng inkilwe ya dikgothaletso tseo ke diperesente tse 60. President Ramaphosa finds the progress outlined in this report demonstrative of the unwavering commitment to ensuring that those responsible for state capture are held accountable and that the systemic weaknesses that enabled this assault on our democracy are permanently addressed. Kantoro ya Mopresidente e re mehato ya kgutliso ha tjhelete e jeweng ka bolotsana
ebe ha ditholwana. Government has recovered nearly 11 billion rands in stolen public funds, strengthened our law enforcement capacity, and implemented comprehensive reforms across government. However, this work is far from complete. President Ramaphosa remains committed to the full implementation of the State Capture Commission's recommendations and to rebuilding public trust in our institutions. Ke dinyewe tse 218 tse fuputswang ke NPA tse mabapi le ditshusumetso tsa bollotsana diqetong tsa mmuso. Raporoto e phatlaladitsweng e se e fuwe motsamaisi wa ditherisano parlamenteng Thoko Didiza le modulasetulo wa NCOP Refilwe Mtshweni-Tsipane. Ditabeng tse ding re fumana hore sehlopha sa batjha ba Afrika Borwa se sibolotse app e tla tshwaya dipampiri tsa ditlhahlobo eo ba e bitsa Making App Africa. Ba hlalosa ha e tla bolokela matitjhere nako ba be le monyetla wa ho ruta bana mmoho le ho fokotsa ho sebetsa ka tlasa kgatello. Barutabana ba tsa nako e telele go tshwaya mme seno se ba ngotlela nako ya go ruta bogolo kwa dikolong tseo di pitlaganeng mme bile di sena di diriswa. Fela app e ntshwa ya go tshwaya dipampiri tsa barutwana e solofetswe go fetola seo. This app allows teachers to simply take their cell phones, scan exam papers that have been handwritten by students, and it marks them with feedback that looks like a teacher was working on this paper. Dikolo tseo go simolotsweng tiriso ya app eno mo go tsone di setse di bega tokafalo mo maemong a barutwana. Ever since I have started to use the app, the learners' marks, especially those who were struggling, have improved. Why? Because every day there's something that they can do in my absence. I think my learners are also very excited because we've been receiving training. So once everything is sorted, we'll be using the marking app for natural science as well as technology. Baitseanape ba tsa thuto ba re itle go thusa go rarabolola mathata a ntseng a le gone mo setheong sa thuto. Both learners in the classroom and the teachers are under-resourced and always looking for, innovative solutions to tackle some of the burdening administrative challenges of being in the classroom and delivering teaching and learning. So I do believe that the marking app is indeed a solution. Go solofetswe fa tiriso ya app eno itle go atolosetswa kwa dinageng tse dingwe mo isagong. Molemo wa motho wa SABC News, Pretoria. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le le hae. Mokaubere botlaleng ba ditaba e leng Sophie Mokoena o tla bea meja fatshe mosebetsing wa hae ka Labone. O sebeditse SABC dilemo tse 30 a nang le motsole mong o qadile tshebetso ya hae le moeng se tsebahalang sa Lesedi FM. Ho utlwa ho loka leto la hae re a mo amohela ka mona ka Studio 10 mme Mokoena ha ke o amohele ditabeng tsa rona. Ha ke leboha. Ka jeno lena re bua ka wena. Ka jeno ke nna Mmaka Ditaba. Hantle re bua ka Sophie Mokoena, re bua ka mang? Re bua ka motho ya ileng a tswallwa mapolasing Frankfurt, Freistata, me ke moradi ya Mokoena. Ke holetse hona mo Frankfurt ka kena sekolo Namahadi Miduaneng ya ba ke ya sekolong se phahameng sa Falesizwe empa ka nako eo ine e fella ka grade 10 ene re bitsa ka hore ke mphato wa borobedi ya ba ke tla mona Soweto ke ya sekolong se tsebahalang ka hore ke Molapo Secondary ha jwale e bitswa Mafori Mphahlele empa ka dula ha ke ne ke etsa mophato wa le shume le motso o mong ka ha jwale empa nakong eo ine le mphato wa borobong mme a ke tloa mo ya ba ke ya lekwa Everton ke kena mophatong wa leshume kapa wa leshume le mtsumedi hona jwale grade 12 sekolong se bitswang ka hore ke Jordan mme ya ba khutlela hae ke ba disa diplasing Sanfontaine ya ba ke nka tšhelete eo ene ke bukeleditse ke a khutlela Gauteng ke ithutela mosebetsi wa ho lokisa meriri itse ha ke bona hore mosebetsi ona ha o sana boleng nako ena diphem e se ba di 10 ranta jwale re sa fumane tšhelete ya ba ke nka qeto ya ho ya ithutela busuwetsana mme ya ba ke ya mole
sekolong se tsebahalang ka hore ke Sebokeng College of Education ke mo he ke leng ka ithutela ho ba mosuetsana mme ke ne ke shebana le taba tsa boemong bo hodimo kapa ditabeng tsena tsa secondary teachers diploma ka ske ka fumana mosebetsi he ha selemo se qala ka selemo sa 1994 ka sebetsa he ho IEC ya ba he ka hore bontate Kgothule Mphatswe bontate Ramatsoso Mokebe bo Pule Mokoena bo Ditjhaba Mohoto ba ne batle hangata mo Sebokeng College ho tla hatisa ditaba ya ba bona makgabane a ka jwale ka ke ne ke le mongodi kakaretso wa baithuti Student Representative Councils SRC mme ba bona hore ke motho ya tsebang ho bua ibile ke motho ya tsebang puo ena ya Sesotho hantle ya ba bang khothaletsa ha ho tla diphethoho kgasong hore ke tle le nna ke tlo iteka di auditioning tse neng di etsuwa bakeng sa mme ya tla kganna lenaneo la ditaba matshohlo kapa makumane mme he ka July ka 1994 ya ba he ufumana hore ke tsamaile hantle ya ba ke qala ho Sesotho stereo kana kweo ha jwale e leng Lesedi FM wa etsa matshohlo wa etsa makumane mona le mane ka etsa matshohlo ka etsa makumane a mona le mane ke qadile matshohlong ile lenaneo lena la thapama mme itse ha ba bona makgabane a ka ya ba bankisa lenaneong la makumane mo ho nong ho ena le moufo o agang bontate Kgothule Mphatswe mme ka sebetsa le bona o seng mme ka ba e mong wa bakganni ba mananeo ao ya ba he le teng ke ipabola ka makgabane haholo mme ya ba bomamedi buya hodimo kapa yona listenership ya hodimo haholo ho bontsha hore baahi bana ha Afrika Borwa ba ne ba thabetse mme ya tsamaisang lenaneo le matla la ditaba hoba hangata mananeo a ditaba le mananeo a o seng re tseba ile bontate ba etsang empa kile ka kgona hore he ke ipabole ka makgabane ya ba he ke dula lenaneong leo la makumane ke hopola hore hona le selemo mo o ileng wa etsa dihloho Afrika Borwa mo o neng o tlalela lefatshe ka ditaba tsa commission ya nnete le poelano taba ya commission ya nnete le poelano ile ya fuwa nna ke moifo wa ditaba hore ke tle ke etse lenaneo leo mme ke ne ke etsa ka mehla ke mamela ha ba ilo fana ka bopaki commissioning ibe ke kgetha hore na ibe ke tla tsipamisa maikutlo aka kapa mogotaba ho ing mme ka engwe ne ke batla le hona ho etsa le ho hatisa batho ditaba ho tswela pele dipuisano ke hopola puisano e matla eo kileng ka ba le yona le Joe Mamasela ya neng a sebetsa le Maburu musong wa bohanyapetsi ba ileng ba bola batho ba bangata haholo mo le Flag Plus me sena sile sa beha sehlohlolong lenaneo leo ho baneng mong wa di-professor tsa Rhodes University Island aba angola ditaba ka taba ena le interview eo ka mokgo ene le matla ka teng mme sena sile sa lelekela hore batho ba bang ba bangata ba tle ka pele ba itlhaise ba neng ba etsa ditaba tse sutu ditaba tse mpe ke hopola mong wa batho a ileng a hla Lesotho a ipolela hore re ke ipulele jwale le nna ke bile le seabo nakong eo re neng re le ka ho finetha ntate Chris Hani re sebediswa ke Maburu a Afrika Borwa nako ntate Chris Hani a le Lesotho mme Mokoena ga tsebo leto la hao ho fihlela mona mo le nteng wa mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba mona ho SABC ebile ke mona ka mora dilemo tse 30 ana le motso le mong tshebetso ya hao e fella ona mona o tloa mo o ya kae ha ke tsebe empa se nka se bolelang ke hore ha o le mongodi o tla ba mongodi o be o yo hlokahala ha o le moruti o tla ba moruti o be o yo hlokahala seo ke se tsebang ke hore ke tla tswela pele ho ba moqolotsi wa ditaba ikeke a hlola e ba nakong e tletseng kapa permanent empa ke tla etsa ha ke fumana sebaka le bao ba tla mmema hore mohlomong ke akgele letsoho mohumeng le hona mo kgasong wa tseba ka nako nngwe batho ba kileng ba sebetsa kgasong ba na le hore ba bitswe ha hona le ditaba tse itseng kapa thuso eo ba hlokang ho ya ka makgabane a bona ke tla nne ke be teng mme ke tla nne ke be teng Afrika Borwa nkeke ka lahla Afrika Borwa ke naha ya heso
setjhaba sa heso ke a se rata, kontinente ya heso ke e rata haholo, mme ke tla tswela pele ho le sebeletsa ka bokgabane le ha nkeke ka hlola ke ba mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba kapa ke ba mo kgasong ka mokgwa o re tlwaetseng hore o permanent, empa ha ba nhloka le lona ha le nhloka ho manolla ditaba kapa mohlomong ho arolelana tsebo le ba batlang hore ke arolelane tsebo le bona, ke tla nne ke beteng, empa he seo ke se thabetseng go jwale le nna ke re kgomo o hodile boela hae. Me Sophie ke le buile haholo ha ile mona re buile le puisano ya mofuta ona le wena. Le nna ke le buile haholo ho baahi ba naha ya Afrika Borwa, baahi ba kontinente ya Afrika, dinaha tse mabapi ba neng ba tshetsa ka nako tsohle. Ke a tseba kontinenteng ya Afrika ke ne ke hlile ke latelwa, ke ntse ke latelwa ke batho ba bangata haholo. Ke tla nne ke beteng sedikadikweng sa dipuo le ho arolelana tsebo le maikutlo, empa he jwale ke beha moja fatshe jwale ka motho ya sebetsang ka nako e tletseng mona kgasong ya Afrika Borwa. Eo mo ke mohlophisi wa ditaba tsa matjhaba mona ho SABC, Sophie Mokoena. Me re fetela mabenkeleng. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala ho renya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le dolara ya Amerika. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne e weba ka $70 barrel. Muyo ka ikopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _xk @ditaba_dikgang lo peisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaswena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Le fumuta ungwa latela ka Bolepi ke utaba. re le papa pu maduma ha tsabile pantsa shebile hona simba jeno ka le ka hara ka papu prima tla ka hara ka palebo pele tse kgethileng hona ka haro mafikeng ho hlakile fela e tlebele mafatsane a itseleng a duma ka thoko ho mabopo ho so le ka hara hona ha ho bona la fela mai saeng kae ho sane e tla re qhubula moya o batang la hlele ba dipula tse ntla ho mabopo a ka hara ka papu prima empa o nyolwa jwalo ho se dipula tse lebeletseng ntla fela e tlebele maru mona le mane ka thoko ho mabopo le ka hara hona ha ho bona la fela moya e saeng kae ba burabuli ba tse tlhokomedisa hore a re shebile ka qabe ga o ya fitla hona tulo tse kgethileng ka hare ho Gauteng le tulo tse kgethileng ka hare Bloemfontein ho fitla hona ka hare ho Appington ho tla tlhebe moya ena e matla ha re kgatente mahloki ira ha le samauto ho le ba Gauteng ho hlakile re simba ka jeno le hona sano se ntla batla ho bata e tla re ho sane ho seng ha tse re shebana ka Johannesburg le hona ka Pretoria Molodi e tla tle ho futhuma le kgate di rita fela ho mashume a mabedi kaofela ya re balaka thaka ro Limpopo Mokopane ho tla jwala hona ka hare Polokwane ho tla kere le teng ho tla hlo phole kgate di rita fela ho mashume a mabedi a mtse e mmene kaofela shebile Thayando ho tla fitla hona ka re Mokopane sentse ke sabla hona ka Bela le hona ka re Thaba Simbi Msimba ka jeno le hona o sane se o tlhokomela re tla hlo bate hona ha isale a re shebile ka Carolina ho tla jwala ka Emelo sentse ke sabla le Sekunda le hona ka Standerton Msimba ka jeno le hona o sane se o tla hlo bate la Rita Mashishing le hona ka Skukuza e tla ka re khrate di phahama fela ho mashume a mabedi a mtse e tseletseng kaofela Vryhead o tla jwala ka Lady Smith sentse ke sabla ka Kokstad o tla hlo bate la Rita bogolo ba re khrate di ka tlase ho noto empa re shebile Peter Maritzburg le hona ka ho Durban e tla ra di phamele fela ho mashume a mabedi a mtse e mehlano pakang hore ho tla hlo chese Komane tsetsa ke sala ba le hona ka Roma Letswae ho tla hlo bate hona ha isale khrate qala fela ho noto ho fitla fela ho leshume le mtse e robedi kaofela a re shebile hona ka no jole ho tla jole ka hare ho Mthata e tla re khrate di phamele fela ho mashume a mabedi a mtse e tseletseng kaofela ho pakang hore tla hlo chese ka maru mona le mane ha re shebile ka Langsberg Booth of West to Thosa hona tla fitla hona ka Worcester ho hlokomela le teng tla hlo bate empa re shebile hona ka Henemane le hona ka Cape Gallus ho hlokomela le teng ho tla tle ho iphutuma le fela ho sa enkae ho
shebile hona ka hore ka Paleboa shebile Appington ho tla jwale hona ka Calvinia le hona ka Resettlement bosimo ka jeno le hona Sanoseng o tla hle ho batho hona ha isale ha Freestata ha re shebile hona bosimo ka jeno le hona Sanoseng o tlokomela hore ho tla hle ho bate hona ha isale re shebile Bloemfontein Masokolareng se tsa sabela ka Welcome se tsa sabela ka Bothaville o tla hle ho futhumale o se re shebile hona re kgrate di reta fela go mashome a mabedi boholo ba North West re shebile ka Ottosdal o tla jwale ka Mafikeng ke sa le bala ka Vryburg bosimo ka jeno le hona Sanoseng o tlokomela hore tla hle ho bate empa o phole ha di kgrate di phahama ba boetsa bile phidi akalo I bet it's okay.